Danas su nam u fokusu juneća leđa. Od njih dobijamo klasične juneće odreske. Ako ih koristimo u komadu, onda govorimo o prime ribu. Obrada je vrlo jednostavna. Potrebno je samo odstraniti višak masnoće i očistiti kosti. Prime rib možemo pripremiti i bez kosti, ali sa kosti nam izgleda svečanije. Prime rib je zapravo ribaj pečenje, a koristimo ga uglavnom za svečane prigode. Pripremamo prime rib pečenje koje ćemo povezati špagom. U mesu ćemo utrljati mješavinu suhih začina sa svih strana. Meso ćemo zapeći na tavi. Meso ćemo staviti u pećnicu na 120 stupnjeva 3 sata. Uz pečenje ćemo pripremiti salatu, a prvo ćemo zamještiti dresing. Dodat ćemo senf, šećer, bijeli aceto, sok jedne naranče, dodat ćemo ulje, očistit ćemo ciklu, dodajemo mrkvu, koromač, očistit ćemo naranču, meso ćemo narezati i poslužiti.